Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivex im ula pentip ba katenat pulet kadang penlong ya kajing Tohkit ka Bniah halor kajing yap Bipul inghi ubadai unong tre casual ha North Eastern Hill University. Kania kajing shimti ban Tohkit Bniah kalong hadien ba kalong yang jong Bipul kala suba badan ka aka shalendet halor kajing yap uniu samla namar ki dakmong ha kamet kajong laong uba Vivek. Habakran chikila patay kubor ha kasngi baar jong katayo uba Vivex im ulayat ho bakani kajingja kadai ha ka hendrutrik ukala lingkot kumba ha kapor hanyo shteng janmit Bipul inghi ude ubalatrei kum security guard na do usnem 8,000 khatway badminta ubatrei ha ka School of Technology ulong ulayat ho baha kani kasngi baja kani kajingja Bipul inghi ulet banya don benta ha ka wei kajingle snobha ringkat batki parlok nong trei jong na Nehu layat hu baha kate kajingle snobha Bipul ula min saujur kabala penlong yaki ban penkit ya sha Supercare Hospital ha kasngi kababut wat lada la persyang ban ai kajing sumar henry ula Khlad no ha ka pratari ukalaringkot 8,000 arpunre kawai ngakwa ketua kes jong Bipul Bipul ini jisa udah ustaf jangka School of Technology jangka Nehu di hak kedua sini kum kajing Tohkit hadu mentahi ni laba ki alias kombahi ki palok sungu ki palok sungu ki beri staff nang Nehu hi bad hak kedua sini hi kum mengilayo kum kajing kum balalap kajing Tohkit hi kadan kajing urjumu banak kajing ur kadan kajing mensaf tinggi nangap sebagai kot postmortem kot nang po begin insisha kalong kuno ta injury kalong homicide ne kadai ka injury due to accidental fault de kata ka statement buat ka report jong postmortem min habia baik min compare kemudian ini udah student atau staff apa staff ni casual employee jong ka School of Technology security guard kumala thawin kong ni mensua kumala sai ho snam hajar wena kunta katwena karar trikum security guard dai menta trikum staff jongka School of Technology jongka ni kata kajingan kai ka condition kata kajingan ikai jung urjung ki biya ki to or ka hab jugi kari hang ni hui men kano ter kerja kini kerja haka untuk check di hard. I'm checking it.